Machiegni kendo, jotelo mawuok e duond buch DCP e kaunti ma Kajiado kotelnegi kod Senator Samuel Kanar ogolo siem ne sirikal ewi wach mar dwaro mako mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaluwore gi weche manowacho ne jatend piny William Ruto nigi tudruok gi kweth njore mar Al-Shabab. Kane giwuoyo e romo margi e boma ma Kajiado, jotelogo wacho ni migawo mochung' ne arita kwe onego tim nonro ewi weche mane Gachagua wacho kar seyo jotelogo maketo sirikal tesre. Nasema Rigiji akitoka ng'ambo ati watamshika. Umesikia hiyo? Umesikia hiyo? Tutakubali hiyo maneno? Kenya iko na katiba na mtu ako na uhuru ya kuzungumza. Na tumesema Murkomen, ulisema uliongea na Al-Shabab kule juu. Wewe enda andikisha statement, wachana na Rigiji. Rais William Samoei Ruto, tunajua wewe ndio unatuma Murkomen. Lakini tunakuheshimu, lakini hatukuogopi. Mtakubaliana na jambo kama hilo? Mtakubaliana? Ajaribu. Ataona kila atawaiona maisha yake. Mimi kama senator wa Kajiado, siku ile Rigiji atapata nafasi ya kuja Kenya, hii ni nchi yake, hapa ni kwake, na sisi watu wa Kajiado tunasema hatutakubaliana na wewe. Hebu jaribu mshike mheshimiwa Rigiji, tutaonana na wewe kwa hapo.